number 1, number 2, number 3, number 4 uthola standby. Kusuka ku number 5 uye ku 12 siyadlala. Lokusho na uthole number 1 noma number 2, number 3, number 4 both sides. Tawahamba uyodlala utawuchubekela kumalo khanya nama quarter final. Lokusho ukuthi ke bese number 12 na number 11 badlala kanye kanye ngegame 1 lo. Number 10 na number 9 ngegame 2 badlala kanye kanye. Number 8 na number 7 ngegame 3 loyo badlala kanye kanye. Number 6 na number 5 ngegame 4 loyo badlala kanye kanye. Lokusho ukuthi emagame lesinawo both days, I mean both streams in Northern and Southern, sina 4 games kule weekend. So sisitaba na 4 eNorthern, sibe na 4 ngalangendasi. Sengiyabuya ngibuye endzabeni yabo Rafael. We are going to try our level best ukuthi bo Rafael ababe banengi because vele Super League tabadlala endzaweni sitaba ne pool yabo Rafael. Angeke ukhanze ukuthi utawujajelwa ngumuntu munye asuke nawe kusukela ku wrong lo. Ufuna ukuthi nawe ubreed nangabe lo muntu lona uba Stefanyana nakadlalisa wena. Ukhona ukubreed kulenye game. We will try our level best. Si bashinje bo Rafaela because kunana system labathi CMS. I report ibhalwa lapha kulo machine. Siyacela lokuthi sibambisane sihloniphe. This is Ingonyama Cup. Sikhathi sisigcine. Sitawuzama ukuthi sibuke isecurity kuma games la ngathatha aba 10s because kukhona la kuhamba hambe khona ema games ethu abe 10s. Lokunye lengugcizelelako ema team la ngathi a suspended. Ngiyacela ukuthi alungise. Singakavali office ngalesihlanu siba afflictele. But asitshela basende i-proof of payment. Siba phakamisele belboots. Kuze sonke sitohamba siyodlala. Kusifiso sethu lokuthi sonke sidlale without hindrance. Asinga basi. So ngiyacela